Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba M Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Abami bategetse u Rwanda. Impuguke mu mateka Alex Kagame n'abandi banditse ku mateka y'u Rwanda bavuga ko abami 28 aribo bayoboye u Rwanda kuva hagana mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1960. Amateka y'u Rwanda kandi agaragaza ko abami bose bo mu Rwanda bakomokaga mu muryango umwe wo mu bwoko bw'Abanyiginya. Igihugu cy'u Rwanda gifite amateka yacyo yihariye ajyanye n'ingoma za cyami zariho mu myaka yo hambere. Bamwe mu bami babaye ibihangange kubw'inyurabwenge rijimije ryabo ryihariye, abandi babaye indatwa kubw'ibikorwa by'indashyikirwa mu rugamba rwo kwagura igihugu no kurinda ubusugire bwacyo. Amateka y'u Rwanda kugira ngo ashyirwe mu nyandiko hakoreshejwe ihererekanya bumenyi bafataga mu mutwe, dore ko Abanyarwanda bari abahanga mu kuvuga imivugo, ibyivugo, amahamba, ibisigo n'ibindi. Bakoreshaga ihererekanya bumenyi bafata mu mutwe. Bitewe n'uburyo bw'ishyinguranyandiko butari buriho muri ibyo bihe, amateka yagiye amenyekana cyane ni abagiye bahiga abandi cyane mu bikorwa by'indashyikirwa. Iyi akaba ariyo mpamvu nyamukuru usanga ibitabo bivuga ku mateka hari aho bidahuza. Alex Kagame n'abandi banditsi bakoze urutonde hagendewe ku bikorwa bikomeye byaranze ingoma ya buri mwami ijyanye n'igihe cye cyo kwima na bamwe mu bami bo mu bihugu byari bikikije u Rwanda. Ibitero bikomeye byagabwe, inzara zateye, impinduka zidasanzwe mu buyobozi cyangwa mu mibereho ya rubanda n'ibindi. Mbahaye ikaze, njye mujye kubana na Emmanuel Uwihanganye. Urutonde rw'abami bayoboye u Rwanda. Turahera ku mwami wa mbere ariwe Gihanga wa mbere Ngoma Ijana. Turaza kugeza ku mwami wa nyuma ariwe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mbibutsa gukanda like kuri iyi video, kandi niba utarakanda subscribe ukaba wayikanda, kandi niba utarakanze subscribe byaza kugora kongera kunyumva. Reka dutangire. Umwami wa mbere mu bami bayoboye u Rwanda ni Gihanga wa mbere Ngoma Ijana. Akaba yaratwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'1191 ageza mu mwaka w'1124. Umwami wa kabiri ni Kanyarwanda Gahima. Uyu yatwaye u Rwanda mu mwaka w'1124 ageza mu mwaka w'1157. Umwami wa gatatu ni Yuhi wa mbere Musindi. Akaba yaratwaye u Rwanda mu mwaka guhera mu mwaka w'1157 ageza mu mwaka w'1180. Umwami wa kane ni Ndahiro wa mbere Ruyange. Uyu yatwaye u Rwanda mu mwaka w'1180 ageza mu mwaka w'1213. Umwami wa gatanu ni Ndoba. Uyu akaba yaratwaye u Rwanda guhera mu 1213 ageza mu mwaka w'1246. Umwami wa gatandatu ni Samembe. Uyu akaba yaratwaye u Rwanda mu mwaka w'1246 ageza mu mwaka w'1279. Umwami wa karindwi ni Sorosa Mukondo. Yatwaye u Rwanda mu mwaka w'1279 ageza mu mwaka w'1312.
umwami wa munani ni Ruganzu wa mbere Bwimba. uyu yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atatu na cumi n'ibiri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atatu na mirongo ine n'itanu. umwami wa cyenda ni Cyilima wa mbere Rugwe. uyu yatwaye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atatu na mirongo ine n'itanu ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atatu mirongo irindwi n'umunani. umwami wa cumi ni Kigeli wa mbere Mukobanya. uyu yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atatu na mirongo irindwi n'umunani ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na cumi n'umwe. umwami wa cumi n'umwe ni Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi. akaba yaratwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na cumi n'umwe ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo ine n'ine. umwami wa cumi na kabiri ni Yuhi wa kabiri Gahima. akaba yaratwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo ine n'ine ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo irindwi n'irindwi. umwami wa cumi na gatatu ni Ndahiro wa kabiri Cyamatare. uyu yatwaye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo irindwi n'irindwi ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na cumi. umwami wa cumi na kane ni Ruganzu wa kabiri Ndoli. uyu akaba yaratwaye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na cumi ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na mirongo ine n'itatu. umwami wa cumi na gatanu ni Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi. uyu yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na mirongo ine n'itatu ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na mirongo irindwi n'itandatu. umwami wa cumi na gatandatu ni Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. uyu yatwaye u Rwanda ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na mirongo irindwi n'itandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu n'icyenda. umwami wa cumi na karindwi ni Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura. uyu akaba yaratwaye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu n'icyenda ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo ine n'ibiri. umwami wa cumi n'umunani ni Yuhi wa gatatu Mazimaka. uyu akaba yaratwaye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu mirongo ine n'ibiri ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu mirongo irindwi n'itanu. umwami wa cumi n'icyenda ni Cyilima wa kabiri Rujugira. uyu akaba yaratwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo irindwi n'itanu ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi n'umunani. umwami wa makumyabiri ni Kigeli wa gatatu Ndabarasa. uyu yatwaye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi n'umunani kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo ine n'umwe. ndetse akaba yarasigariweho na Karemera Rwaka. ku rutonde ntabarwa kuko yabaye umusigarira wa Ndabarasa ubwo yarwaraga amakaburo. mu Kinyarwanda amakaburo twavuga ko ari ibisazi, kuko ntibavugaga ko umwami yasaze, ahubwo bavugaga gukabura cyangwa se bakavuga ko yakabuye. icyo ni ikeshamvugo. gukabura ni ugusara. umwami wa makumyabiri n'umwe ni Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo. uyu yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo ine n'umwe ageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo ine n'itandatu. umwami wa makumyabiri na kabiri ni Yuhi wa kane Gahindiro. uyu yatwaye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo ine n'itandatu ndetse igihe aho yaba
yaragejeje imyaka ntago izwi neza. Umwami wa 23 ni Mutara wa II Rwogera. Uyu yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'1830 ageza mu mwaka w'1853. Umwami wa 24 ni Kigeli wa IV Rwabugiri. Yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'1853 ageza mu mwaka w'1895. Umwami wa 25 ni Mibambwe wa IV Rutarindwa. Uyu yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'1895 ageza mu mwaka w'1895. Wakibaza uti kubera iki? Yakorewe kudeta. Umwami wa 26 ni Yuhi wa IV Musinga. Uyu yatwaye u Rwanda mu mwaka w'1895 ageza mu mwaka w'1931. Umwami wa 27 ni Mutara wa III Rudahigwa. Uyu yatwaye u Rwanda guhera mu mwaka w'1931 ageza mu mwaka w'1959. Umwami wa nyuma mu batwaye u Rwanda ni Kigeli wa V Ndahindurwa. Uyu akaba yarayoboye guhera mu mwaka w'1559 ageze mu mwaka w'1460. Mu nyandiko zakozwe kugeza none hagendewe ku by'abiru n'ibisonga by'abami bagaragaje, abami b'u Rwanda bakurikiranye n'imyaka bimye ingoma mu buryo bukurikira: kuva mu mwaka w'1191 kugeza mu mwaka w'1960. Bitewe n'uko impuguke mu mateka zakoze ubushakashatsi ku bantu banyuranye kugira ngo zishyire amateka y'u Rwanda mu nyandiko, hari henshi usanga badahuza nko ku myaka, ku bikorwa bimwe na bimwe, kuko byari ukugereranya. Akaba ariyo mpamvu bitazagutangaza uguye nko ku gitabo kinyuranya n'uru rutonde. Twibukiranye ko kandi ko umwami yagiraga ububasha bw'ikirenga mu gihugu cye, yaricaga agakiza, akagaba akanyaga, muri make ubuzima bw'abaturage bw'igihugu cyose bwabaga buri mu maboko ye. Ikintu cyose cyabaga ari icy'umwami, inka zari iz'umwami, ubutaka bwabaga ari ubw'umwami, abagore bose babaga ari ab'umwami, abana babaga ari ab'umwami n'ibindi. Iteka yabaga yaciye ryabaga ari ihame nakuka, rikubahirizwa kuva ku babyeyi kugeza ku bana, abuzukuru, abuzukuruza n'ubuvivi bakabitozwa. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Njye wateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Emmanuel Wihanganye. Media TV turi ku isonga, dutambutsa ubumenyi tugwira isi y'ukuri, amateka n'umuco turabitoza neza, abana b'u Rwanda turabereka inzira aho turi hose.